Kublaya pi waro ki perlok ki wasnyau suk wow up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyau cha pi wacha kem ki arngut ki khanro ki wakane mobile phone na ki pro te hewan ini wajia kamon jia I wei kamon pertu kite ki wato te ton ab ye gani ko kubor hadu wakut khnang wayo tip iye wasakyat te chwa wo sedang I chiki kubor ladam po mu de pi subscribe your new channel snya bhai subscribe wei ngat how to bell wa em he tu khnang wayo ten cho cho pi yo yi kubor watame te ton sedang I chiki kubor nin kasngi ki pulit da pentip ki wada kem ya arngut ki khanro wato ya kawi ka mobile phone na kawi ka bro Shillong we ya kiti ki arngut da tip pertu ya ki kamu o thanial mar banyang uwa khat khandis nem irta uwa sa wa chong hanong thamai rangi neng wa ugowin sing uwa arpaus nem irta uwa sa wa chong hadem thring block 1 Kiti ki khanro da chong ki da ka bai dep te kni ki nyat ne ya ka phone yong ka jenitas wear hei por wadang lai luti ko na lau usip chamadan rating ha ka tu ka sngi sa jan ka le phau trik yong banai wada dep kat kam wada khana da ka jenita nang kong kiti ki arngut da pan phone ki ka yo penem kam hei wo phone tang wada kantai ko wei hadin wada kantai ko da kni ki ya ka ti ka phone ko nyat ne nakti dep te yut ki pui ne na ite ithau Ya ka FIR da submit hamadan rating police station wei tum kawi da yo wo kem ye ki na mau blay kati ka bait wa panem kam ki to ko wadang thame bha wei to le ka wam pu em number hadin wada kem ye ki da yo biang le ya kati ka mobile phone ka wada to ki kam wadi yo pi ha ini idur ka mobile phone wa to ki to kati ka wakso ki hakti te ki perlok waro ya husiar bhana kam ini ijia te du kini don hi khuble chipon ye chem wan I haki khubor wadawan